Imaya mwatili mutongeri wa kiama kia ODM Oburu Oginga kwithira kiritamira na kuobo batethira baitikiria kanya kangi tibalaka munene wa rais kirithirikari ya William Ruto kenda bomo watambaru nende biureni biukite kwithira Professor Kithure Kindiki no kwithira ari munene wa rais mwakene yo 2027 akari Bomeru hamwe na akari bathrakanithi ni bethirite bakiruta maoni ya urore ontubu nara abunge Bomeru bethirite bakiwa kia kwithira Kithure Kindiki atithira kiyukuya munene wa rais mwakene 2027 batethira bakiwata thirikari ya rais William Baru bakiwa utekinge bakwenda tibalaiti kia munene wa rais utuboro dekiri mubango wa siasa tukatha twekarande na siasa Jacob Mantili na MC wa Karaja wa Kithinturi Betrike kenda kuolelia ontubu bweyite Meri mirongwele na yumwe mbere ya kithurano kia mwaka yo 2027. Edebere yana toko dhuranite kirinteto cia weru themwe. Gareto kudhurani kirinteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kabara Meru mutumantu edingi ukinyambere ya kamiti ya Senate uchokie biuri urotumiri bombecha mwakeni yo 2023-2024. Kanisa na tani baki untuira ukiritha na irurantano chetene na kinendi. Akariba Meru na thrakanithi kuruta maoni kulani ura Kindiki utuika munene wa rais 2027. Takuretera gichunchi kebile kironoro mwanya nkuma cheire. Angu watu wene kirinteto chiwarothe momareto madithi ya unirune kanyamba nani mutembei ya Rwanda. Gavana wa Meru mutumantu edingi muthenya ruari na kinyite mbere ya kamiti ya Senate uchoke biuri urotumiri bombesa mwakene yo 2023-2024. Gavana uyu nethirite akiuro ciuria iru riobwithi wa kamiti yo chunkuna marandu ya county na koti ya Kitale kiwire magavana batina mainya ya kubwithia kamiti na rama seneta bethire betianiria untubo Antone Kadenya aina ntetonkuloki. Mekimoto nyume ya governor county ya Meru mutumantu aithinkia gukinya bungeni ya Senate gucokia bilo biko no tumiri bwa kigina kiri thirikari ya county ya Meru muthenya omri okairi governor mutuma na thirikari ya batindite kamiti ni inge gusonko no tumiri bwa kigina kiri thirikari ya county ya CPAC. I, Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia, Governor of Meru. Governor Mutuma Ntwethingia akiithagira thinani nene nyume masinita ba kamiti eno kumumeneri ontubai kuthondeka kanju njere ya gusonko na uma bwambesa ile county eno tirite kiantu na ndwangi nkurani bala barutere wira county eno kulingana na masinita koti nene ya Kitale ni alungamire thirikari ya county kuthithio sonkoni bwa madeni mala matemalie na kugango gino ebatele kurutania obisi ya mutari munene wa mathabu. The county has constituted and gazetted a pending bills verification committee, which will verify the current stock of pending bills. The committee has commenced the task on 1st September 2025. The ruling in Kitale has not been vacated. Correct. So that is what I thought. So, the fact that, and I agree with Senator Sifuna on terms and reference of a gazette notice, but these officers and this appointment of this gazette notice is null and void until the matter in Kitale High Court can be vacated or appealed. So, Governor, as you answer on terms and reference of this committee, what gave you the legal impetus to appoint a verification committee on the pending bills of Meru County? I'm here to get wisdom from this oversight committee, and here I am getting it sufficiently. Agitetera governor Mutuma nerethitie ati gwakagita kanene obisi alutite wirete na mwathakirira munene wa mawatho na thaino obisi no neonete mtu. Chair, as I've told you earlier, my county attorney, county government of Meru, since the year 2022 has been operating like we're in the bush. We've not had pilot. Yes. Point of order, Chair. Governor, have you not been part of his administration from the beginning? Right, Chair. So what does that say about you? Let me put it in context.
Yes, Governor. In the bush, I mean, we didn't have a county attorney, Mr. Chair, but now we do. Someone who can guide us on matters law. And How long has, through the chair, your county attorney been in office? 1 month, Chair. Kulingana na mutari munene wa mathabu, kaunti ya Meru kiri mwaka ujwa kigeni wa mwaka 2023 na 2024 yali na deni nene ya bilioni 1.3. Gavana Mutuma akiuga thirikari mpaka omde nilite milioni 900. Akialikile musemani ojo, seneto wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi ni aolitie bunge ya seneti gwetaga magavana balabale obisini kagita kame akele kuthithirwo sonkoni taule wali gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kenda gusoke bila bikorwa byakagita kale ale obisini. These audit queries are not, I've looked at them, they have serious issues, which now the officer who was there, the CEO, should be explained what happened during that time. So let the Senate, let me go on record. Let the Senate lead by example. If you want it to do oversight, if you want it to be the citizens to be accountable, let us not leave the people of the hook. The officer who was in charge is in this country. Can even be someone even within Nande and appear before this committee. If we need to do serious oversight, Chairman. It's like the senator for Meru is speaking for the governor of Meru. And I should be frank on this. Order. Not really, you out of order. Actually, Chair. Can the governor Meru tell us that he's unable to proceed with the audit? Actually, I'm be raising this matter in the floor of the Senate. If he is unable to proceed, then we can adjourn and call the previous office holders. Personally, I'm not even targeting the Senate, the governor, former governor for Meru. But I'm saying as the Senate, let this be the practice. If audit queries emanating from the past years, the governors are still available, like we have now, they should be coming to represent and to answer their queries. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Murungamiri wa bondi ya Nchobi ndene ya Meru itonga kubuna MC wa mwathi ene ruturande ande bakinyete nturene ya ngita na kwarania na kari nyumba Nchobi korwa ntubele muthenya uyoro akari ndibode tukumenyere kumania na Nchobi ndene watho arungamiri mwatura bakiritirwa mukana iyo murito. Nicola Chabari aina riboti Iru ni rari kwa dump site ya Nchobi na second generation lika we as Meru lika bond to itombe to control 80%. Hii pombe inanywewa hapa kiwatu wamelewa asubuhi mpaka saa hii. Lazima tutapambana nayo ikwishe. Gitonga kubuni CEO wa mbondi ya manto megie Nchobi kaunti ya Meru nara athuritwe ebonenene ikarika aria ntugo yegoro ntere echa ngitana akiuga anarikitie kinya kwandikira abarua kiri county commissioner manto ni megie kurwa na Nchobi no endikira kwenda ni tagaria thina mbere kujirwa kinya machibo babarungamirite ntura ino. Nchobi ningite mutuati sub county sana. I have complained severally to the county commissioner. I have written to him. He's my good friend. We sat down. We came up with modalities on how to bring sanity. We have tried all the level best, but the county commissioner, no, to any ni ba ko mbeto bojera tu wora to angriere. County commissioner my good friend, na take action. Na sibuba anto ba ko ni boro Nchobi na. No twene ni kutura kuira Nchobi county commissioner na yire mutuate ya but there is no action iretekwa sibo kabasi sub location na assistant chief ba na batuoni ke thara misira ba watite ba ike kotini be ne evidence CEO likambont wengo nika gwibwete tema munono tunandikirite nya county commissioner barua na tumekele anene bawe lakini response ya barua yandiki ni CEO response ya yo ni ku non tuandika barua atandika kukuwa so iba take step misas ke ginya bala batagwa na muntu wendo onge ukutweka na kudwa Nchobi o no waendo kotini Nchobi illicit muntu ro batkwetwa kiro ya no sana ni chief assistant chief
ndio na DC no twene utire bwa nchobi yomba kwethia kirwa within sub location utire musi sub chief atiche rwa nchobi utire musi chief atiche rwa nchobi chief bairangiri yere every week assistant chief akairangiri bagwatanirite na endre thuranira orane MCA wandi ya Mwathi baliuga atongoria bara nabo bakusikana ukarianto please nchobi ende na watho kabaje muntu akuthure lakini twata maisha yantu twabolise mantu anchobi tutubokire antu beto bathiro theria batura antu balikamburi tu toya tangwire reto then chibo no batukuruitha chenchobi ana rungu na githakene Kumagebe North Petan Class Chabari Kaitene kantano chiambiritio chokera ruthene ru kanisa ni meneretwe ni atongeria bantano cheki untwire bakiwa ne baukumira ngwiyo kanisa ni chithiriti kimenere ntano cheki untwire atongeria ba bakiwa untwire no bobo etumino ntone bukuritana na ba metuo irebwirite Dennis Mugendi na dibotie tukinyite igitirire mambura ya ntano cia BG kuringana mekarire na untwire bwa Amiru bakuma thusi mwankantonyiri Patrick Mutembe uria ijikine ta Dr. Patin na remutani wenkuma ntere niyisia igembe na murigono yo nyambene na asiumiritie gutetera na gukaria ntano ijisia Amiru bone nyume ya kanisa kuimeneria onde mutani ogemeru mbe toka nusa manto ya yararashwa kanisa kuhusu ntano cia Kimiru oni ndi na miaka 22 ngitana ntano cia Kimiru ninditete ita ngwe itare nene muno kitana asiari ntano cia Kimiru ntano ro Kimiru iroro edukutana mwana mutaratarire ntwire kubo bakorongwa ate utanete mwana ntano cia Kimiru na ritha cio bia kora exchange kana korwa iu ni manto ni urongo nondo ni ntirita ntana na bagwa ntana era wa hospitali mochie asiari bongo baba ndeterana na wati boibe yagwa na bobo bawita mitaratarire mea no ntogethira nte batanera bwa kana na bobo bateta boya batetera bendika na kinya mwaka yo kinyata ni Kimiru ntona ntukuiba kama tete ime kana nchuma ira cia kama ta wombere mbona be sasawa na jo ijumwanya jumo nene jo antano cia Gisunku na cia Kimiru tano icio thongo thai ite athurana kinya mo ina ite athurana ina kanethe kana moro ina thai no gomba kuona mwana ataniri cibitari no kuona mwana beitetie bikibiki ine mona ina kana na moro ina kwa hivyo ogethera no tani Kimiru utethera ogete ya mami ogu we moye sima kana baba eku sima kana moro nyuko sima kwa hivyo biotoma okwana twenda oturundire Kimiru geto no ntukia ntwire tomba kwethera tugeritana na beto twire no ntoto kare mono barita no twere thai no kuona thai ndaga nyinge kinyicho tani hospitali batene sima nduge yo ngwe tene sima lakini ukona mwana atani Kimiru naga rero naga Kimiru we ntwere na kwethera ne sima ko Kimiru igikiya no ntigia mbere tutamburugia moru itene na bamami barito tamburugia moru baba wito tano hospitali nyukwa kolomite no sainde no moregerete moru sainde moru toka uwa Kimiru kintu kireshima no ntunyewe tete njirene bila bionekana ni heshima ile nabyo teburota ni mnoto temya no tani lakini ni heshima kwa mantu tebati kwaria kage nyugo itawira nyugo ndete nkima aigo tuanga chiti chena mantu mainge no nto thainda gere cio tano hospitali itene heshima iria bakambio ya naro inao itanira ivo mantu atiagirite lakini toko Kimiru ria wina akuru na wina nthaga ibago bakwa mantu ameya igitene riria ria athira kinya namba ya namba ria bagutano Kimiru ni igithitwe mainda kuginya thaindi itoreti na forge ntoretu nyasi ari bantoreti na forge yenene mno no ntobo moga muthiru ndare na wanu 18 lakini thai ngona ndena na ngiri emwe na intano Kimiru kwa ngo sogeri kinyasi ari bonkatho sana kebera twendelea Kimiru geto twata Kimiru no ntotunde tociari na Kimiru kinyoa kwarerie mantu a Kimiru wengo kwa Kimiru kithoki aciari emo Kimiru aciari Kimiru na atani Kimiru kwa hivyo tikato korea kinya ntano inge tuito betegeri mociari na right yotana mono ora kwenda Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru
Nyuma ya kiama kia ODM kuwa utitikingi bomba kwa ride kenda boa ta Rais William Ruto baru mwaka no 2017 ngeteka munini wa rais nende biureni biokite kwethira Professor Kithure Kindiki agethare munini wa Ruto mwaka ne yo 2027 na kariba Meru na Tharaka Nithi ne barutite maoni kurani rure ontubo na bo ni bo ugebo abunge ora bakawa hetigende ari akwewa bati support William Samoei Ruto yani batu bo support Ruto watu mo support mbere abunge abaingi ba Meru county bakomenya bongo abanite bonde almost of them abanite na batu bira tukwari turi Meru antu bamwe bayeta abanyire yucio abana simantu etu batu yo twaringi kura nituonete thirikari William Samoei Ruto nituona ngoire kurita na batu itubuti nyaneo deputy president Kithure Kindiki ankwirere kelige musike te asibe kwa lakini ke moike wisulia ketunda ko muchi no nto batu tugakuona maendeleo ya tona utemaendeleo tukuona batu ni te agetugura twinako Meru tukari yatugera batu inete kabanya ke kungi Kithure Kindiki atumira nae kisiasa nto ngwa atikumenari nto atirei okolele thairi ya procurement ere guo ni ODM na unda ko batu Kithure Kindiki tukona rei rugwenire kuraya ithuranire urinjire ngio gaita thaira ODM ekuwa bou be te deputy president penaki nonto ingwataniro na araba watanirite abara cia sauti imwe no gona bo bena kya makia kumbaginia ko kiruto ende na to bi tomba kwira antu Tharaka Nithi Embu na Meru ibo kumegege amagege weto DCP tombe kumbaginia ko kinya kiruto ete ko mata ike otweta lakini ike amega matabira kigambageni no nto bara ni ODM benyo na benoro mwe bibyo to mabakomba bakambageni kembi kiruto na Kindiki nwe ariaro uone otege kya mare nimbi akambageni abyo gite kya deputy president kina mwene na iye kalire ibasuwe bungi tekyo barengene akyo kekeja Tharaka Nithi balio na Raila alio kwanza na nwe waja gukiromba nduntu ari moyo ibatige kwambiria kucamukia Ruto akiri bakemwira banengere gite kya vice president takagitena mwene gite kina mwene na Tharaka Nithi na tukigwatirite kwa dhati kwa vyovyote vile akitatoka Tharaka Nithi hatutakubali kwani kama bale bakanenkero bathi kuruga betha tito tena nyongo giteke na mwana ge kalire ndi mwikali wa Mara chogoria want Tharaka Nithi county ondi yemu ne besirie kirengikira bakaromba Ruto teke keu ne baterie no ndokena ndakya kwa Kithure Kindiki gugatuika Ruto agata Kindiki ni gutwonie reuga tudiga tururira bo tutaugete bo tururita agreement na Kindiki bagatuika mbanka o president ya murege president reuga tuika Kindiki atethwo okenini ke vice president gaire ni nduga wanta 2027 bora gukara gote kona thairio na Ruto agemete gukaterega western 2027 tukuona na mero musiaso na gwotirigwa barita na ngirande swanga 2027 tale kuma Kindiki akodulwa na njira atonyirwe nayo kiambere ne akulukanite na mawazo ma Kenya Kindiki atalumiro kwikara yauni eo ke makosa na tebaterie kwirwa kutena VPM de Kenya ndo matekelumiro mawazo mone mala mendekaga mamto twika vice president itwe twathurire raisi itwe itwamuringirite kura impinge mono lakini mwanka thai ate utega ba Mount Kenya na atena bata nabo no kuigwa gite kia deputy president girenda gwita ruterero rwa ODM na ara Nyanza na ndi Kindiki atewe kwa president atena bata na ba Mount Kenya na no lerwe buru kura cia Mount Kenya tutienda Kindiki batu atemwa ome thirikari Kenya kwanza na tuwe gwatuka kwene karika ruri gakarika Kindiki atemome gite kya deputy president gite gontuguta kwa Nyanza batu ya kari na turi ba South Mend na the entire Meru county batu Ruto no rirwe ibatu ndeje tutiomba kwa tuna getu kutukana kwa getu kakengwa ankwenda kuria mutana wetu Kithure Kindiki now it is your time na kagita kaka gakinyete thaici te ugo bokwira we baibere we ya mtu unge chance ugo thaici ugo mtu uria tutegete Mount Kenya East
Nethira nukuona antu baba yaba kwethia abo guchukuma kidogo. You have every capacity. Ugonya ugo kurungama ya president of Kenya na tugo support. Kanethira tiu tu na positions nyingi nde kwa one term. Eja mheshimiwa Kindiki tumbe kwa position ore kawe zinyoe flag bearer wetu ndende ngitumbe gutethia mwananchi o Kenya. Ono tukona kanya kambere gakunoga twichokera ni rono ro mwanya nkuma chire twichokera kirente to cia wero. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngachirewa. Mama, kwenywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwaro kwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Orai. Ndao. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Ndio. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma nalba? Eria teria. Eria ne lisha. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Kama nani? Nenda kama nani? Yes, ndio gendo bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate ugwetirwankane ona ndeze. Mbie mwende. Baro mwenye choke bonde. Chivo. Ndio buru mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima Jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano Jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Kaita katene miaka kathumbe thiri muntu atetikiti kwari na murungire na ichini kwari na komasia babiyo yo irachi atura nkurungu ne merene ne kinyire mene kura kwetawa ire kaita katuro lelia ire mwanyi na chiari yongwa na bidabia rutawa ibao baruta yongwa na bina bia rutawa tea mwankane ndi ire no iturao ire chia kire mara kenjugo ire chia murido kire mara na ire inge nyinge netwara nditie na akuru pamwimbe na mudhambe kenda ukirio menyo boetu ero rea untubo kene chuchike bile kero noro mwanya kumachire na mwateni mwambi. Gĩchunjĩ kĩa biere kĩa rũgano rwetu rwa mwanya ire cietu imunde tulithungira na kumenya bũra ire ciatũrangaga hamu. Ngono na nkinya ntheto ira ciatwire kuthiuruka hogo manto megie ire mwanya kenda kumenya uma ta uma ire ciatũraga ũgo. Tutharia mbura ire mburi ire ng'ombe ire mwari wena kero ukwendwa ndaka. Ngono ino cia ire itari ngono intheri kwarineria na kwe mtu ejire abangane akwenda kuriunura mtu wa kuriunura nuntu ni ejire naye moyo akweja kena riunura acokerwe uije wae ka acokire kuraidwa kaire ni akulukethira no abanga bango kaire agatwika mukuru naye moyo ndi ari mtu moyo kwina murako mwenda ici yani kogoro twaria kule irio turiete kule irio murako ka acokaga akaula agerie gucwiwa nau akaula buru riu rukirire agaukanira gatwira kabarere kwangana miburo gutemo buro batakinyaga bari jagira beka ririte miti guru ruciro bakamatite na miti wadi wale makuo kiuga niko kweta boria ukendera ukoremo ne kwaria ukuingala memero riringi ukona wadi kandi utikaombe kwaria uga ni ati okwigwa kana ni ati tontu kwe mauntu agita boria ukendera muromo ukigama koguo tumba kwaria boria bwebu
weja kuga ni mbiu wonire ungi eja ethira mburi ndenje na ni churie oguko muriro athi eja ukia mburi eu na thenja agita kuguru nukite mbere aumira kajirani kala bagendaga kimunyamwe kya umeguru kya mugita njala amwe na nyama na moyo nkinyomundi atale anyama na atenuka na njala kuringana na korwa babariuga kuri na miriga na nkinya ntu baravaumba kwethirwa bakithiko thaitha kuromba na nkinya kuriongera ire ino kigongwana kia mbura kitarutagwo na gintu kimwe na riria kwina murimo koguo riria kwina murimo kwe ile jiarutaga mauntu ma murimo na riria kwina mbura kikire kiendekana tontu bwa kuruta kigongwana kia mbura irio jiaigwo nyomba ikerogwo jina ikuriwa ni mbia ikariwa ni ndungu kandi irio itikanangwo ni nyamutayu indira jiakerwa ni gwacoka guankado kwina igongwana irio jiaruragwa kandi irio itikadukange antu bale athenjeri baile bakali bakathenja mburi bagatiga bachuria antu na kwaria ma ni jiarejagwa na ikari wa wega muno na ikathira no kethira gutinya majio na nituonete nteto yu na tauko muriru turi ni gwekaraga bu mwanka muthenya we munthi mugongo wa Tharaka no tura kuthi kugonga na kuthaitha kibukara gutwika kibuka na tigire kurumana Troga ikibuka wananyaga nio kibuka Divya yetu ikibuka Madime Tharaka yetu ikibuka bataranetie makarika mwanya mara marutagirwa igongwa na nkinya maromba mwanya enda kuthaitha na kwerekanira mugongo wao kirimirungu wira betigitie nio yumba kwithirwa ikibaraithiria kagita wa kagita tukumunenkera igina bia nenkagirwa munyanya igina binana na itugwitigia kibuka watabura bungi akendelea kuthikiria maromba metu na twaya tutongoretwe ni ithe ituyite kinya gucokia nkatho kiri ngoma kinya cia basusu nontu bwabura bonire bwega Tharaka gutikaigwe kwina ndamu tuyite gwitia kinya mbura kibuka no akarana mbura kibuka no iragira muwe mbura na nwe mbura yaumagaga tuyite kinya kumucokeria nkatho nontu bwa mburera tuonire mwanko wathirire na itukwirigira tukona mbura imbega tukarikana kagita kukangi kumenya bora ire ino iturangaga mwanka muthenya we munthiri ogoka na iciathirire na imbi yatemire ciumba kuthira kuma kagita kumwanka kagita gaka ngikuretera rugono rwa mwanya nkuma ciaire cietu kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi. Akaribu kobo baraba tura na mwathani bonekete kuyeka thirikari ya Kenya Kwanza wakiwa ne bakuona utethio bayo akaribu abo wete bakawata Rais Ruto na kindike mbaruo reba mukirite mbeu cia kwanda kuma kire thirikari ya county mutugikare na antatonkuloki gikundi kimwe gya antu barabari na mawathe kuma nkubu na ritwa Charity Mission batongeretwe ni Grandes Kagwene ni baugite bone bakuwata mbaru thirikari Rais William Ruto egana kwegana na nkuruki bakiuga siasa na twitete cia mwaka wa 2027 bakethirwa barungami nayo cheni kethira ki Rais Ruto akethira ari na munini wawe kithure kinde bene thirikari ije ya Ruto na kithure kindiki tumegwata mbaru wegama kuringana maendeleo yabo tunenkera tukagwatira Ruto ketha komba kumenyera kindiki bakitha bari bamwe Ruto ageta na mbere agwatirite kindiki ja munini o president batu twitayari kumugwata mbaru na au twakinya au tukauga ne tuwe no tubakwithe na mwana wetu kindiki ni tukumwira eta na mbere kumugwata mbaru turi amwe no nya tamwe wingi turi amiru turi two terms teregera akamweka na amweke mwanka mwisho na kethira na kindiki mwanka 2027 tumwashua support yetu igeta kiriwe Indi atugukwira pauti matujetu akija kuria thikiritie 2027 no kagwata ri munini waku
na bati tuli Amiru turenda kugo gwata mutongeria wetu scratch my back I scratch your back unthwende na nkuthwendeji iro tugakwa kura cietu twitwinde tuli Amiru na tugakwa nkuruki nyengiri 600 ni gikundi kiria kiarite kagitene karaba kwamukagira mbeu ya mpempe kuma kiri thirikari ya Amiru mutumwarikana na nyaga na bagita na mbere kwale ni bethite bakiuga ngwataniro na thirire Limiru ni gutuma botantu bari na mawathe bakarikano ndire bikugawa mbere tutaririkanagwa turetaga watagwateka inyama sibo jongo batetuje inyana nturene na mesi yetu tukuma lakini mwanka thai gukorokero tongeria burabo ekundene Emiru ibo tumenya na bagatwita no tuja mwanka jo ituririkanetwe na mbeu tonturira kwina thiri mantu ja mingija tukinyaira twina mashinani abangabana kwethira aigitangugire agwita kagacio miotu niontu naritete nene twakara na ukiri twatwika antu bate kurumana antu iborirwa antu ibatata ngwataniro eu ni tukuona machiara thaiji tukoreterwa mbeu na inyibwaga nuntu bwa gavana kurikana inyantu bara batirikanawa kuma nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report rateto ceweru rea kwarietwa ni mutuge kare akariba mweja udhara kanithine barombete Rais William Ruto ko bathulira mbeca ciinwa jamii kiende bakinyila koreo nonto ire isireri bakethira bari na marando ni bauriti kinyatongeire bwaro MCA na mubunge ko babwithire barabara kenda bareka kuthinika Martin Mwambi na chotareria akariba mwenjao wandia mwembekere gicigo mbunge kia maraba uritie thirikari ya ndagitari William Ruto gukaragatagao nenkaniri bwa mbeca cia twana twankena nkinya kuru mbia ino ireja jote dio bia twana na gekuru riu na twinyirwe ni rina twainya no tuireja tariki 29 tariki 24 tariki 15 ni riu na kila mtu ale akena ikena dira na jeja itego kinya no ale gukinyani riu ni bateri jeje no nda ira twanengagirwo no tariki jiere mtu atejugite marando maingi Ruto ne alaidanirio ntubu atulaidirie buru atunenkera mbia na sima bule atunenkagira mbere na itiga kuigwa banki ne turetulwo ntubu aturi na tulate abaitu twatendirio ntubu atu kiaraniria nande kibande tona matheta manene bariuga mbeca ino gaiceragirwo muno na kagita karacia kinya ikethira anto barabare no mobatu na kinya marando maingi bakaremwa kinya gucitumira baga ukanye na gutigwa marampe igreja wete nane ulande nane uteri bwangirigiere mana uteburu raende utebuwa ile njere unduguraja muno nango bete intobiene muthia baugite barabara cia mwenjao ciatwikire kinyamara kagita gaka mbure kura mwenjao gutiomba gukinyika barabara ciao ciuyurite ntaga na nkinya mitaro kakuma magutuni kwemana mwenjao kajira kaune kadukite buruga kuota kaumba miaka ile muromi amulumikira gitaba jatudikadikele mitaro no ntolewu abayanto ne bagwire muno ngari asimera abatele ala ntukwenge yarililia ntuko itatu au ete mpumu au leu no kande ngiuga totomanagega kuota chocho toto koro tokodira ito totona machiringi ona bakwete na ula banyamala bate kuona gya kuria mtu aidia gakoba nduka nyage sira getu basa tukaja mapema mbesa gaigoserelwa nego kwa neula nego kwa banduka jana ikodira nego gukoba batarara mbesa bagula gya kuluga bakaja bakena nenkanira mbesa jonde ale bakobira bagasoka gukwa ne deni ya ntonde Ruto akerwata Ruto na agalie bwa koloda mbesa jejaga mapema itigasera gelwe kaile thank you kiripotera ndeto chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi abisa bogima hapo mwingi na akaria ntuba yetu ekiongo Embe North nibo murite kenda kutheria thoko kaitene kakambura bakiaria nebo rite akari kumenyera nonturu konero kuyania na mirimu mingi muno into biraba korea Nicola Chabari aina ribotie Bekita nabo bae twe nabo bae wa notice antu baba na nyumba ina jere no sionze bae wa notice
kenda bandikwa notice kenda bataturire ko na uringi bagwatanirite na biashara abataoni ya Ntobeto Kiongo ndagitari eba manto megie ogima abamwe na kinya ogima abanto obongwa ibethera mbena kuria anto ibamenye ate mirimo mingi iriumania na byakorea na mononkoro kinya nyamo ochia andethia ira anto barijaga community yetu emenyere kethira ni gutayanga ruko kana wika into bira contaminated bieta ya na ndi utheri kwou into barabira biotumirwa bitina biombo toretera mirimo bibatu kuithashwa kana bie kwa antwara kwa irite ara kutumba kuretera anto beto mirimo na tweba device kethira ni nyumo ikiokwa etebati kurewa no ntokuna mirimo ye yana sina nyumo na kethira ni manto agriculture tukaua kwena anto baraba wira into ndawa bikarewa wori kwou bati ku thiatira manto ya officers beto ba agriculture ba utwira kenda twithirwa twina health mbea ndene ya community yetu mirimo mingi ni twairite ndi katika anto nyamu kana ndethia cietu na mimera nondo kwa mfano kwe murimu etagwa aflatoxin murimu uria ndumana muno na bia kuria bia bikaria koma bwega muno mbembe miere mbembe iria ando bakaria kana nyamu ekaria ni gwataga ni gwatwa murimu etagwa aflatoxin na murimu uria no ambukiswe kinya anto na kwa hivyo ni twiraga ndo bari bagita bari ni banyari ndo bia kule bio bwega mbere ya nchukuni bakiruta mokana kinya manto ni megie kuria ndethia ira ikuite echiongwa nonto no gwati bonene muntu kuwata murimo omuthuku kumania na ndethia ino ikuite kintu kionto kikuite kiongwa kuringana na sheria na health yetu kitibati kurewa na niko bati kusik advice kire officers bara bai concern mirimu ndo ya thita murimu wa thita mono ambuza kwa kuma Kenya mu nanto ku ni tobati kumenyera nyamo etethimi kana nyama etethimi tutebaje korea nondo nyamo ya utagwa na thita kana mirimu ingi yomba kwambukiswa kuma Kenya mu kia kianto kuno tukuga mandu nyamu ijo ithatu erothianto nyamo na bia kuria kana environment nditobate kumenyera no nducionde ciirite ndi kuma Ntobeto Kiongo North Peter Class Chabari tumurume mwe kuma Marimanti no murete kuromba uteithio kenda no omba kurera muciya wa nyuma yawe kuitwo biara bitano ni macini ya kuitanga nyanki tumurume uyo wite kuma iko ya mutino yo atura na kinyamara na muciya we ndiyo kuthinika no ntwara rita ibarwa bia untuko kenda kubamenyera Paul Wakabithi ana tetoi Tunguru mubi agitangiro na mindia ya tigiro ku mimi ndathia ndarutwa kuma mundu makanjo intinia akara komite akago kuroba gatigati korito David Kimathi kumanturania karungaro wadinia Marimanti ayo kugwa gicwagara wata mutingo muthuku arombire kugito biara bionthe bianjara ya uria wakigitangagira ng'ombe thara na machini asoketi ya ibantu aya ntomba ukinya na njara eno ingi ndenda kwaumba timbaya ndenda sovya nyuma ndona kwe muto yo nyumi yakwa tause muto yo ndalinga soketi ya yarana ikustima kwa iku kumaunda sokia machini ribasi ndakabwanja yakwa ani yakweto muno wanda isumitie muno ndasokia machini ribasi ndakabwajia ndauma Kimathi okoratiwa na ogwathe bia kurene bia kunyoke wiki nyamara kitheri na kaishukuru Januari na ndia kathianga totiko ndinakyo mwankira au ona ndawa sibitari ndivi tuma stokira nkonya tusiringi ngari sibitari ngari ngathambwa nkogo ngekyo ndawa kene ndio ndawa cia kunywa ndawa cia toba ndivi arimo tena kuma ikuthia kimeki monti nitenda wali ndia dai ndio kinya iliangana kiwangana kinyangana kuma avya vionde mwankaga nuntu kwa ukusha kwanda kuyaga nenyo kingo masinyika ambone we karekia na mono ngui kasa utibo ya tibunda tindete vikiana kumanjira Gahaba kiruta mbito kirimo kabwa kana kinya endi wega kubatetheria na gwabia kuria nuntu gutire buki mathi arutha nuntu bo gwathe bubu mukaka endi mwana ka endi mwekwa ekira ndi mwana ekira mundu mwe ngonga ekira endi kwa mbolomba wonteria kwa wendi kwa kitu ambi yokia kile na kia ntete na kio ninga la bora akiwa kiomba bomba uteria family yako endi ni hankali ni
itumba wite na neka bua tia ko mbomba wite kai awi ni taka maisha na kama itokea mtu ndio wanda utangwisia kaunti ya kuonga musubiria ngasubiria mana nange subiria abankona bakumbona kana bakumbiwa ndiromba tuwa support nontu anamukora kana wite kuitwa kudumi mwende uyu atigarire ntie na uwezo no uyu mweri nyoti korochoka na kuntioni nyamto atigera kana kaka nunu ora tu kumbegwa no ora kumbegwa kiaona ntetherie na murungu akamuteithia Potera Weru TV kumantere Chetharaka Bitu Paul Guakabithe Arimi beria kibiricheni bekite karona nene beria na tongeria boke enda kwariria maudi no rithi bongombe chia iria arimbani bethirite baikiro wirane kugethera ukiongeleka mbeta chieria kenda bethira bakigune kankuluki na urimi bo kakimutegi ayana tionkuluki mi muntu ondekere bindi kenda mbakona mbesa janje ndayo tura tuga eria imbecha kana maziwa ni pesa. Uyu Kenneth Gitonga bitha munene wa ngwataniro ya arimi ya Meru Dairy Cooperative Union urakuga kwena bata ya arimi kwithirwa bakiongera na mbearitera bagukama nonto bakongera mbecha akiuga bota union bakore arimi nkurukia chiringi bilioni 1 mbecha cia Kenya akiuga nkinya thirikari ni batetheretie mantoni mama angera arimi twite na mbere na wiru eria ari na mbecha na mantu ja karabwega njire kuona mbeca gokue ikonda bwiria tukeje kinyeria milioni 1 turikanitie then tuketha tukiona mbeca nyingi muno toto mbeca iria turirizira na ruo rukiri chitakire ari mberia into 1 billion 97 million Kenya shillings so ikagetheri ire kuturetera bilioni 1 mweri tukanda bwiria tugwata bilioni 2 and then mwaka thutha tugwatite into bilioni 24 kana nkuruki Gitonga rete bomo muchemanio ni arimi bandiri ya kibiriche barabarugurite strategic plan ya gutumira kwa miaka 5 yeyete kiathokera giukinyete mubunge wa Bore Mugambire Ndikiro rekirete wirane bo gutetheria arimi babore na njira mwanya mwanya na kira tukwarairia muno na aru ikuga ora tukongereria tukuromba muri mwonde ta arithie ndabo Bore ushumi bwetu turenda okuria au akwina ng'ombe muno iriene no tutogeja guita mashamba ja chungu na ala kwena nkaro na flowers oteli ntukinge tumba gwikyo cash economy ile ku generate income turetu ya Bore challenge ile ilio ndemo jumbe wenu nkageria kabisa bone ati oteli ya kwa mantorene kame kishua barabara ile inene ile tukombo tethania tukatethania ngatethia county na ibuje ntore kuthithia u nonto farmers betu na antu boto wa Bore bombe okinyare bageta mantu neja maendeleo arimi Bore tukonjorithia kanini karaba kuona na masako kaingo bomba gukira kimbecha tumenya nara tumba kuona utedio bwaraka kimbecha ikire SACCOS ira twina cio na nikie tumbatwe twejete aja antu kwena arua nikenda tugakungwira mantu jaja turi amwe na antu na members ba Bore Dairy nontu turi ashirika bakwi mono na Bore Dairy rira tukuriwa mbeca cietu cieria twithire twimenya ruju rurio tukeja gi SACCOS cietu tugeka kamuthithu na tukabangania ure muntu omba kwithithirio ntu bunge nikenda tukomba kuthia twina muturire ju mwega nkurukia ura tukarina ndi na support yeje ukeja gi capital SACCO twina services nyingi muno ira ciumba gututethia nikenda tumba gukiria maisha yetu kuma gishuo mbunge kia Bore ngiripota ndeto cia Weru nyokambitaga ki Mutegi Minister wa urimi Kenya Mutahi Kagwe na gavana wa Embu Cecily Mbarire dwarine bakinyiritie arimi peria kaunti no macini chewekeria kenda kwarithia ureithi bona kinya kuguna murimi nkuluki ni barombete arimi kuongela urimi bona onto buri na kiguni ritamoneki aya na tionkuluki Arimi a iria akuma kaunti ya Embu makoretwo magita mwigana wa ciringi milioni 1 wa muthenya kumana na iria kuthuka. Ino ni kuona matirai na coolers mbiganu cia kuiga iria yao wega mbere ya rikagurwa ni aguri ngurani. No atiru thina uyu ni ukinyete mwiso vuva ya arimi a iganda ngurani kureterwa coolers 13. Ino ni kuringana na minister wa urimi bururi-ri niwe Senator Mutahi Kagwe. Na njia ya kuongeza hiyo maziwa, we must support the cooperatives. And the way to support the cooperatives is to give them milk coolers. Na hii ni hesabu very simple. Ukihesabu
ile maziwa ambayo mnapoteza kwa sababu ya kutokuwa na coolers ni kitu kama 1 million shillings per day. Mwenare wingi thirikari ya kaunti ya Embu iri na muvango wa kwambiria kiganda kia iria mwena wa Runyenje. Kuringana na gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbalile, ino igateithia arimi kugurirwa iria riao na bei mbega makiria kuringana na uria maragurirwa thaa ino ni iganda cia kuma kaunti ciingi. Tuone president wetu William Ruto tumwire turekererie KCC iria ituike yetu twambiririe kiganda gietu. Ni tayari budget ile boku kwikira pesa cia kugura mashini ya kuvingura kiganda gietu bare Runyenje. Na mbira ni agutunyita njara nginya kiganda gigwiki atia. Na soka mbira tuyava nurenda ni muvire benchmarking kuria Nyeri Mukurweini wakulima cooperative muone nderi yeria bega muno nigetha tugie na mawaidha mau tuke twambiririe yetu guku nene taki. Guku mwenegiti wa Kenya Dairy Board ni Wenjenesi Mugo agitaraga arimi gwikirira makiria gikiro kia iria riao kuona mithenya tuthiete iria rikaguragwa kuringana na wagiriru wario. Ile system tunaenda ni ya kwamba kuendelea mbele tumekaa chini na processors wote, Brookside, Bio, tumekaa na KCC na tumekaa na Meru Dairy, na tumekubaliana ya kwamba yule mtu ako na maziwa ambayo ameatayarisha vizuri, iko na fat content mingi, iko na quality nzuri, huyo atalipwa pesa mingi. Mariti miario ino mari mwena wa Kanja kuria coolers ino irareteretwo arimi a iganda ngurani. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Puthiantu tuchia Weru the motu watanire kiri arwe siasa.